Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 5, Golden Arrows 0. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Steve Grant. I'm not the money. Yeah, sibonile game mfethu kudlaliwe. Shuthi bekudlala ifamily. Bengadlali ukuthi i-team abangayazi, Arrows bayazi oba cause ama-chairman akhona ayazelana yabo. Yeah, so le 5 lena ayingithuzi. Oba cause vele bayazelana labantu laba. So but umanqoba vele naye ke into bezoyenza. U-chairman maye ethi ungaqinisi thambisa naye ke into zenza. Oba cause abosise bawubona emidlilini bebengenamuntu lapha ya. Obondlovu bengekho. Ubonile phela i-Arrows ishayo number 6. Kube kuthiwa beno number 6. Umfweni bekadlala always la phakathi nendawo. So i-defend nayo isitatazelele, goalkeeper etatazela. So udlala kanjani ne-Pirate ngana number 6? Oba number 6 uyokwazi ukuprotect i-defend no-goalkeeper. Usise uhleli ngaphandle mase bebona ukuthi okay manje sesiqedile sebewashela amagoli amaningi sewumabe emfaka sebasikhombisa ukuthi abe senza amabongo. Yes. Wayenza kanjalo umanqoba. Vele besazi obondlovu yini kwenzakalani? Asazi vele okay asali. Uyamazi uNdlovu ngithi umnandi. Bakadlalanga nje. Abosithole babeka ngaphandle mase ngena igoli lesi4 mabefakwa. Why khulunyiwe qala ikhulunywe etafuleni before uzodlalwa ngithola so uyayibona yona Steve bisema office mara nje into engishoyo umfukeni akahambe sesikhathelo uwe so enough sesikhathelo uwe so enough no akahamba yazi umfukeni phela sekadlalela amavukuvuku akahamba uthola i-team eserious umfethu ezomkholela imali ukuthi kubonakala ahambe la kulo mavukuvuku ekemena namhlanje wathi bonke abantu so umfethu uyayibona ukuthi bafjaka yangiphazamisa isikhathi sakhe uyabona Sithibo mngani wami iPirate ayekela ukuba nenhliziyo embi nomkhobholo bahlale 5 years number 2 kukhona into esebengayenza futhi enye 5 years baphelele lapho mfethu number 2 5 4 5 years abanika abanye chance bahlale ku number 2 sibona ukuthi ngeke bahlale ku number 1 ngithola umkhobholo lento phela manje bashaya istem phela manje bashaya istem saka number 2 istem lesa ka number 2 hayi number 1 number 2 uyasho bayakokotela ukuthi hayi ukuthi asasuku number 2 6 years manje uyathola abanika abanye i-chance mfethu nabo basha uyabona Sithibo i-Chiefs ne-Sundowns zakhuluma ne yathi i-Chiefs ngokunika lento le league le ngithi yakhumbula i-Sundowns ithathe ku-Chiefs yathi ngikunika lento le ungabulingi uyinike umuntu mase ngiyifuna ngizoza ngizoyilanda isayibambe kanjalo i-Sundowns ngithi ayibona ayiniki umuntu lokho ibambile bazama ukuyidonsa ayindawo balinde bani Chiefs ukuthi izizothatha into yayo abanye ngeke akekho umunye ozoyithatha mfethu akekho mfethu bathatha ama-chance bathatha ama-chance and then and then Sithibo mfethu and then number 2 mfethu khona lo mama lo we-Pirates Shoot abantu bePirate bayathanda ukujoyelana kabi. Ngeke uthi kuminisi ukuthi umama wePirates wathi kunzima. Ibhondi lakhe lokugcina. Ngimaza ibhondi. Ibhondi lokugcina wabhala wathi kunzima. Yethi proof la ubuza ukuthi umama Jobe yini uzokuthola ukuthi yakhe bekuyikhosi umama Jobe ikhosi. Umama Jobe ngathi divorce iminisi ukuhambisa ngohlelo. Iminisi ayifune embombayi labayenzayo nobo Jordan lapha. So mayifuna amanye ama fans
ukuthi awahamba kuchentshwana alikho ifans enkulu ukudlula enye la sonke siyalingana singena amathikithi sonke akekho ongena ngomoya oyingcwele la e-ground uyangithola sonke asitshentshaneni ukuthi yena ezotshela uminister ukuthi uminister wenzani ufuna sambe ngomthetho sonke nathi si-America nginawo ukhalela ku-America manje useyaveza manje amahlazo ukuthi yena uzosala because bengabhadali yena bekubhadala isafa uyangithola leso awubone ekhala manje akakhipha imali yakhe nendoda yakhe leyesi-French aye-America ayekela ukuthukana neminister iminister izosithatha nasingama-friends wethu sambe siyodlala siyobhekela abafana sibe right so yena waye ethuka iminister ndoda since bathi bazo-investigate ukuthi bahambe kanjani lama-million aphume kanjani ngesikhathi bawubukela eRussia i-World Cup ukuthi babehambe kanjani uyangithola namanje still ayikaveli wayena ephatheka kabi makumele ukuthi kuhamba abanye abantu ayekele umona ayekele umkhobhola akayekele dala behamba obabujwaka singajabula ubona ubabujwaka ese-America uyangithola ndoda ukweseka uMadondo uminister mayethi ucela ama-team PSL ashuze abalandeli abaza represent abalandeli ama-team wabo kwi-World Cup I think uminister kumele simshayele ihlombe wenze into kuyiyona I think from the start uminister eqeda ukuthola le position I will ask uminister ukuthi ngicela sebenzisane nama-team aku-PSL because we've got ama-supporters desk kuma-team wethu ama-group PSL Kaizer Chiefs ukhona ubaba uSisil Mtaung kwi-supporters desk yakhona i-Sundowns ukhona uMdawu i-supporters desk yakhona kwi-Pirates ukhona uThabo Madiana nabothandi kwi-supporters abathina ngabalandeli of which wonke lama-team aku-PSL of which njengamanje ama-team aku-PSL uCaptain Mackenzie mayithi ubanikeza umsebenzi alendele abalandeli bona bazokhonjwa kuthiwa nabo abalandeli sikubabona I think they do a great job lapho wenza into okuyiyona sibone sihlokele asenzayo njengamanje uminister so that ama-team wethu azokwazi ukuthi asirotate ethini if uJwaka uyile USA kuvela mhlawumbe AFCON uJwaka emakhona eAFCON bekhetha omunye umuntu ngizoba happy because into ebalekile ukurotate of which manje uCaptain Mackenzie usekwi-platform okuyiyona ke manje lo msebenzi vele wama-supporters team wethu ukuthi kube wona akhomba abalandeli ukuthi no sicela ubani ahambe asirepresenta kwi-national team because uma kubizwa umdlali lese kubizwe u-Ox kwi-Kaizer Chiefs u-Ox uyokujabulela ukuthi mayodlala nangu uyambona uMadondo we-Kaizer Chiefs kubalandeli makubizwa uMakgopa uMakgopa masifika laphana nangu uyambona uJwaka ukhona umuntu ohleze emeseka uyayibona into enjalo nje sifuna into enjalo nabo Sundowns into enjalo zimnandi ngiyameseka na uMadondo uqinisile kubalekile lokho kwenza ukuthi no uCaptain Mackenzie akanikezwe support ke manje uyihlaba esikhonkosini ukuya eAmerica kwangathi kumele ipassport yakho isinjani ndoda uyabona mayikhuluma kanje le ndoda nami ngivumela ngizalo thinta thina eyakho ipassport yabaready